دچی مقامش لو سکرتری الپارتی نصرالدین ابراهیم لگل منکک نصرالدین دم باش روش باش به خیر هاتی خوازم جه سردانا شاندا ریوبری خسر یعنی مسده جبو شامه دست پی بکم او شاند که پیک هاته بو و آرمانجا سرکه یا وی شانده چی بوش بو شامه دم باش سلاف و ریز بو حموتا مفشوان تلویزیونا روداو بێگۆ مان ینی وەکەون تەفزانن پشتی دیتنا پێشی یا شاندا ئەنجومەنە سووریا دەموقرات و شاندا حکوومەتا سووری ji ئەنجامên wê dîtinaha hinek itîfaq çêbûn ji bo avakirina hinek komîta û di pêşiya wê de itîfaq bû ku û komîtek ji bo danûstandin li ser rêveberiya Xweser û li ser projeya îdara mihellî çê bibe. Di vê derbarê de yanî em weke meseda ما حاضریا آواکرنا و کمیته کر به آرمانجا کو اشارات یان دانوستاندن دناو مسده و حکومت ده چه بی جبو شانده ما حاضر بی جبو چونا و شانده ته yani آگاهی راستقینا صدی صد الجمتنا بس ازانم ما حاضریا خو کربو بپیک آنینا و کمیته ها کمیته جبو دانوستاندنê bi hikûmeta Sûrî re li ser rêveberiya Xweser. Kake Nasreddîn yanî şan çûye ya neçûye Şamê hinekî ji min re pirs yanî meselên agahiyên cem serkirdeyekî elwehdê dibêje şamdek çûye Şamê tu jî yek ji serkirdeyên Mesedeyî Meclisa Sûriya Demokratîk agahî li cem te tune ku ew şan çûbe Şamê? Yani ez weka kesayetîk te agahî li cem minînin ku ev şan çûbê lê ez dûr nabînim ku şandek bi vî rengî herê yan çûbê yani. Belê. Ew komîte çi ne kek Nasreddîn? Yani meselen hevdîtinên Kurşamê çê dibin li ser avakirina komîteyan te li hevkirinên ciddî hatine kirin meselen ew komîte çi ne? Wê di warê emelî de di praktîk de çawa karê xwe li Rojavayê Kursanê bikin tevî ku niha Rojavayê Kursanê dibin kontrola rêveberiya Xweser de. Piştî şanda Encûmena Sûriya Demokratî çû paytextê çû Şamê û vegeraha dîtinek di nav me de çêbû tişta em zanin programa ku di vê demaha de wê Sûriya Demokratî danûstandinê Şamê re hikûmeta Sûrî re bike bêhtir diwarê xizmetguzariyê de ya. Yani dosyeyên girêdayî bi ewlekariyê meselê leşkerî meselê dî nînin di pêşiya ve dîtinên hevbeş yani weka itîfaq û komîtek çê bibe ji bo guftûgû li ser her du proje. Projeya rêveberiya Xweser, projeya îdara mihellî. ev komîtaha danûstandin yani encûmenê de ya Sûriya Demokratî de em çawa vê komîtê ava bikin guftûgû bû mûnaqeşe bû. Ji aliyê dî ve jî mesela meabira. Mesela meabira yek ji nuqatê ku di şandamey pêşî sersekinî bû meselê dî wê dwarê xizmetguzariyê dibin weke mesela Sedel Furat, meselê tenduristiyê, meselê xwendinê yanî vî warê hada ê ku girêdayî bê bi îdara mihellî wizareta wê ve weke sicilat medenî û nexasim deverê erebî reqa tabqa Kobanê ev mantiqê got temametî yani dezgirê dewletê. معابر من جيت خاص بحث ويا بك مثلا سينورا مثلا قال لك حساسه حكومات اللي قال لك يعني قال لك جدارين حكومات ده من خواندنك وحكومات اصرار دك ومعابرين روجافاي كورساني بتايبتي بكفن بن كنترول اوي هون آمدنا معابران اللي قال حكومات سوري اداره بكن يعني تشي معابرين اللي قال تركي تشي اللي قال باشوري كورساني تشي اللي قال عراقي وك عنوان وك ادرس
مثلا معبرها هات ولجم شان دا دولتي كو انه معبر تشتي سيادانا قريداية بدولتي وتايبت يعني الجموة معبران سيبين بيات الكوشرة مثلا سيمالكا وند گفتگو ده به چمكينه معبره كي فرمية رسمية ده ليه يعني تي نقاش سرچه نبويا اف دارستاندنه كو پیشی چه بون بوی اوای رغبتا خوا داخوازا خودانا خویا کرن انو سروا معبراجي دوی آلا سوري و کارمند سوری بن يعني بله تشتكي دنا ما برسا داوي از ناخذم زمان تجي قالك ببم او اداري محلي دواري خدمه گزاريه ده يعني وكميكانيزما هون القل حكومتها سوري اداره بكن يعني او خدمه گزاريه يعني مجالس محلي كل روجافاي كردستاني هنا دواري خدمه گزاريه ده و ريفا برناوان مشترك به هفبش به لقل حكومته حتى أنا ويش قبلي خلقي دفري ريفا بكرن يعني مثلا أمبيجن آلية يعني حتى أنها مثلا إنه هفبش نهات يا خويا كرن لي أف دانوستاندنا كو جفي كوميتا كو خو حاضرت كي جبو دانوستاندني بوزارتا اداره محليه سوريه و بهتر لسر و مشاربه و جاليه دستوري و جاليه يعني جبر في كسب سبور هاتنا دانا مدانا بيش قالك سباس سكرتاري البارتي وياك سركردين مسدي نصر الدين ابراهيم جا استوديو ما يقام